konca glasov. Ej, konca glasov. Odmiri. Konca glasov. Actually, we got married in secret. Secret wedding? Yeah, but Like to tell? We want our love to be eternal. You know, Candace and I, we love you the most. We wouldn't have any regrets at all. If it weren't. For the baby, Borejko. If it weren't for the baby. This is news. Що вона не видно? News to all of us. Good move. Good move. Let's everybody calm down. It's a great night. Great night. Noro, Peter res zna te potuhi. This is news to all of us. All right. We're going to find out what we do about this. What's Vse oni začnejo lahko stavkati, zdaj se ne rabi pobirati, tam Ja. je psihičen, ni pobiral, ne psihičen med sabo. Evo ga, že psihiče je treba pobiti, kje je razumevanje do In psihiča? ne samo psihiči bojo tebe, se pravi, moš ti njih. Ampak ja, pač, skak se upreš. Unfortunately, things are still on. This is goodbye for now. Presents for the boys. Mrs. Da se jočeš? Ne, ne se. Aaa. Kako bi ti naredil, da se jočeš? Ne. Joči se, dekle! Dekle, joči se! Umrli bojo vsi. And I'm so proud. Kaj bo rešil električar, pa ona bo spet. Električar. Vodovoda električar vam bo rešil. Hemič. Kje je ta Hemič? Stay alive. Cool, thanks. Candace, we're in the arena. Remember who the real enemy is. Who the real enemy is? Snow. Aha. Sneg. Se oprosti. Sem ti ga pomotoma nodal. Ja. Shit, sem je prevelik, ja ne moram z njim kačiti. Kaj greš? Grem trenirat. Oprosti mi, res. Ti dokaj skrb spita, a? Ne, to zdaj. A ti veš to zdaj. Igor da. Ja, in to ona bo videla, ne bo mogla nič narediti, ko bo šla že gor. Grozno. Igor da. To sem si ful zapomnila, mi je bilo grozno že prvič. Your tracker. Boš jokala zdaj? Ne vem, če to mi je bilo tako, nokne stisniti. Ni set. A sem ti dosta? Ni. You're holding. Voda, ful sludim. I want them dead. Patient. We're holding hands now, but the minute the gun goes. Let's start. Meni je bilo bolj sicer, ne? Kaj bi? Ja, ampak to je to dober igral. A res? Kdo pa je to? Philip Seymour Hoffman. Pisa, res dobro. Prav se ga bojiš. Ja, bojiš se ga, ja, to pa je.
Saj zato mi je bolj všeč, ker se ga nisem tako bala. I thought you'd like it. To je. No more telling me that. Stop. Remember, I'm still betting on you going on fire. To je grozno bilo. Lahko bi plajko delal za... To je vsem to zdaj zdaj. Zakaj bi gledal to katastrofalno sceno, ko en umira? Ne bom to gledal. Nočem to v svojih možganih. Ven! To bi Mira navodila, kako začeti. Thinking we're allies, right? Where did you get that? Where do you think? Duck. Don't trust 1 and 2. I'll take this side, you hold him off. I'll go find Peter. He gonna fuck her! He gonna fuck her! Kako pa tam stara gospa? Ona je nima. Ona je Ona je nema. Ja. Nema je. Nema je. In on je znal, no, mislim, ni skupaj s priznam. Iz istega okrožja. Ja. Javlja se nam s Eni, kaj je Eni je pa začenko od snemati. Pita se slučajno smočila. Pita, preživi, do konca. Seveda, pa Pita ti je malo burek, sir. Ima sve. Sve ima, to preživi. Guys, go, 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 go. Nekaj je nos na rameni, kako lepo. Kako lepo. Jaz bom tudi še malo treniral, če slučajno pride do igr. Do igr lahko te v Sloveniji. A veš, kaj se ti pridi z njo? Kako ona je? Kdo? Stara gospa tam nema, kaj nema. Ne sliš svoje smrti, kako prihajajo. Ja, v bistvu. Nema je ne gluha. Ne more se zmeniti svoje smrti. Smrti reče, ja bi umrla in ona sam tako in smrti. Okej, pa bo rekel. Ni ne. I think that's funny. Every time that gravity goes off, it's music to my ears. I don't care about any of them. Good to hear. I want to face the career back alone. What would Amy say? Amy isn't here. Let's keep moving. Če ti izgubi, ne boš biti ta henič. Sam tam ga alkoholiziraš, Ja, malo daješ na slike. ješ, daješ kao na svete. No, ona, ta gospa nema, pride una fok, ko te ubija. Oni jo pošljejo te gluposti. Megla, Ja, ampak ona, ko te ubije. In on jo skozi nosa, vidiš. ljubljanska. Ja, in bolj on jo skozi nosa, vidiš. In on je zaradi nje počasnejši in ona gre dol z njega in se žrtvuje, zato da on preživi. Tako da je kar setno. Ne. Sus. Res slišali ni. He's not breathing. He's not breathing. He's not breathing. Pita. Kljukuša. Pita. Kampiruša. Pita. Kupusa.
Pita. Odleda. Come on, Peter. Please, Peter. Peter. Katniss je v redu ime, ta Pita je pa res Ja, res. katastrofa. Katniss je ful dobro. Katniss je vrti, to wow. Oh my God. Be careful, there's a force field up there. You were dead. You were dead. You were... It's okay. It's working now. You want to see that? Do konca tega filma bom imel vaje. What? Tu še uro pol zim. Nisem vedela. Jo, kot? Ne. Ja, kar si rekel. Ja, še ena ura je, no. Eno uro To zdaj itak delam na vsake 3 minute. Ne. Kaj ste peseki? Opet pa. A so? A niso? Ta se dere. Alfi se dere. Hang on. Kako veš, ki je pa ki ni? A? Kdo? To, neka stena. A. Kje pa ona gola žena? Bo pa šla še? Pride. To je kar pokrena, res. If you're not gonna sleep, I will. A kje pa sem praktično nišel ne igral več? No, ni neki ful. Pa se ni igral na ful filmih, pa? Ne vem, kaj skak počnejo. Mislim, da se je zaposlil kot toplovodar. Riščevati, Čevap. Čiči. Kaj? On ti jaz takole nagajala, ko še igral igrce. A si gajem, ful. Ja, pa se redu je. A? Pa redu je. Ne, res se lahko neham. Ne, se mi je všeč, ko mi daješ pozornost, tam vam rada. Evo, to je ta fok. To je ta fok. In zdaj bo. Nisem vedela, da boš zdaj to. Pa se že traja 2 uri film pizda. To je res. Oh, nice fok. Dobar dan. Ja. Kaj to je, nismo pekline neki. No, ma, ful ubije. Run, the body's poison. Zdaj pa to. No. Ne zdaj. Ja. Božala. O daj. Jaz sem vas tako bila, da bi nekaj drugega zgodila, da mi skoro pozorila. Let's go. Bakica na usta ga Ja, ponovno. no, tako. Finnick, we have to go. We have to get out of here. Jaz se ravno itak ni imela šans za preživeti. Tako da je ful lepo naredila. Sacrifice. Ja. A bi se ti žrtvoval za me? Ne. Jaz bi še se žrtvoval, se moram znala.
dramatično naredijo, tik pred njim. O, kaj pa ima voda? A ti to vse snimaš, to bo ful dolgo posnetek. Sem tega, da ne maram mokic? Bad monkeys. Pol ne maraš sebe. Mislim, se razvila iz opic. A? Prasice razvila. Who is that? Come on, Blake. Help me get her. Da, nisi jedno strašno. A ti boš malo kao? Ne, a gledam če sam malo Ja, ne. prevrne to. It's okay, you're going down, it's okay. Everything's fine, you're going down. You want to see something? Watch it, push, man. Look. It's incredible, isn't it? All those colors. Oh, fuck. Don't worry about anything else. I'm right here with you. It's okay. Dio. Kje nisi mirali? Kjer smo CGI? Kjer za nas tako. A niso pri Hunger Games? Kada se u slikarju delo. Darilo. Kaj te lahko preživiš, če ti pride nekaj tako? Someone's here. What's wrong with her? She's in shock. TikTok. Dehydration. Ne, TikTok, ura. TikTok. Je ne ura, kao. Ona je na TikToku objavlja in pa... Stop it! Get off her! Stop! Ona je to pametna, da že ima zmešana, veš. Kako This je? entire arena seems to be laid out like a Ti puzzle. sam nešto Every izmešao. hour, but they stay only within their wedge. It all starts. Torture her or should anything for her. Hip districts, there would be. Cijeli dan ležiš i gledaš taj film. Ja. Hey, how does that sound, Snow? What if we set your backyard on fire? A ja gladan. You know you can't. Žena. Everybody in here. Imam ženu, nisam. Popio sam. Svi se pelači. A? Ja. So laugh I love. Get you some water. A ti slišao me? A šta da, sam čedan. Šta? Ništa. Gledam film, probam gledam film. Si se ga nalil. Thank you. Nisam još zahumirao mogu još popiti. Imam Bog da stavlje. Who's Annie? Annie Preston, the girl Maddox volunteered for. She won like 4 years, 5 years ago. Is she the one who won alone? Mm-hmm. Ne morem zdaj. Šta? That was weird.
Give boob. And if we I let deserve boob. or stay hidden in a tree line, which in just over 4 hours will be soaked with water from the 10 o'clock wave. Treniranje. Happens at midnight. Lightning strikes that tree. Here's what I propose. We leave the beach at dusk. We head to the lightning tree. That should draw them back to the beach. Right at midnight, we then run this wire from the tree to the water. Anyone in the water or in the dancer's hand will be electrocuted. Oh, okay. How do we know Ali the daj first bo one konc is tega where filma we're ne at? more več tega. I assure you, it's working. Pa skoro si 3 vaje imam. A sam to delaš? On dela dune joge, kaj je doma kazala. Ma. Well, it's better than hunting them down. Yeah, why not? Wow, real kiss, a? Nema grila, a? Se gleda doma na terenu. Ja, no, te pa res. Live. Live cheating. Aj, ti si ljubi. Ti si jučiš. Pa ne robiš kaj fucking razsekati glavo. That's all right. This is what you predicted. Rules and counter rules. Indeed. On se deluje razumno, ker še bolj psihopatka kot ta, a veš? In the Ona meantime, blond. make yourself comfortable. On je umrl, ko so snemali 3. del, se mi zdi. To. Ta dobri igralec. Veš? Je umrl. Med snemanjem 3. dela je umrl. A je to tako je igral z Ungar? Ne. Meni isto. Kaj pa, kje pa je on igral? Čekaj, znam, nekje ne znam. On je umrl? Pa če je pol kasnejši? Ne vem, če se prav spomnim, ampak se mi zdi, da je prav. Mogoče glih na koncu pol. Ja, Kasneje. da so imeli še nekaj za posnet, pa so mogli prevoditi, Drugačnem biti. da njega ni več v sceni. Ne vem, nekaj takega. Ampak se spomniš one blond, kakao hoče dober in je še večji psihič kasno? O? Kad pa v 3. pa 4. Ne, delu. ne spomnim. Ono je- 4 so. No, je 4 deli. Mockingjay je 2 dela. Ja, part 1, part 2 Mockingjay. Minimal try. Ne, se pol mi ni to všeč. Yes, I can. Ne bomo gledali. Typically, a lightning strike contains 5 billion joules of energy. We don't want to be anywhere in the vicinity of this. The 2 girls go here now. Take this. Unspool the camera. Such a beat. To mi tako všeč. Chinese, get away from that tree! Chinese, get away from that tree! Possible. Hey, kid. You've just been asleep for a few days. Zakaj ne maraš človeka? Ne vem. Dosadno je, lej. A brata tudi ne? To. On je baljši. Ampak mogoče se mi je zaradi tora malo priljubil. She's low. Ampak vse sta drugačna, one dva nista podobna. Vsi. After the games. Tu smo na koncu vprašali, če je res vredno. A gled, belodvorni film. Ne. To se ne vprašal. Šolka rugalica. Malo ima zanimiv ta. Kaj?
da? Super! Končno mi ni treba več trenirati. Res si treniral 2 ure pa pol. Mislim, to je bilo z velikimi pauzami. Ampak nekaj si hotel reči, nekaj da ti je bilo ali ni bilo zanimivo. Ne, včasih so mi te hangri, mislim, imajo nek zanimiv, kako se temu reče, mitologijo, lore. Potencial imajo, govorim zame. Ja, spet. Ampak nekaj zmanjka. Kaj zmanjka? Ne vem, to. Ne vem, kaj. Meni se spali malo čisto. Zmanjka je put pičiča. Zdaj, ko je baki, ne, saj učala prespamir. Se pa da je bilo za to? Ne, lahko ten krov. Giro. Giro. A ne, neče vape, ja? Jokaš? Ne. Ne še, pošilja. Jutri bom. Zdaj, enkrat smo se že poslovili. To je zadnji večer z šlogijem. Majkijem. Ti kaj, to Davaj, dva psa duj, malo, z ja. majkim pa šlogi. Zadnji večer smo ga nahranili. Zdaj spi. In zdaj sam še malo preživljava čas, ta nočni večer z njim. Vsaj jaz se tako mi je žal karit. Ker jutri ne bo tega večera. Jutri res mora iti naprej. Sem ni da moral, ampak. Mislim, tako sva rekla. Pa sej dovolj je biti tle. Tega drža. Rabim spremembo, rabim kaj drugega videti kot džamije. Ja, res je polepšal te dneve. Vcite psi, tudi Alfi. Res so mi bili taka zabava. Prav zabava se mi bili. In tako, ko jih opazuješ, te njihove dinamike, to mi je bilo zelo zanimivo. Ja, v bistvu se lahko veliko naučiš, če samo opazuješ jih. Zdi, Ja. tako. Tako, res. Hvala, ne? Hvala psi. Lahko noč. Lahko noč.